ka jingnang yai penyar ya kesenat trekam po kabri uhanyau trep kabana kaliang jongkaseng hanyau trep National Youth Front menta kasngi da ka jingpu jingping lapen scam ya ka women's wing jongkane kaseng ya ka ba lapen long ya ka jingyalang ka ba kerpang na ka benta ban pen bamsma ya kidkhot women's wing haumiam Hariboh district ha kane kasngi la sakhiru da kinong yalam ki bah khamat du jongkane kaseng ki ba kentup ya ba sadon bla ubade u general secretary kaseng na kaseng kemi uba SK Rani ubari Vice President Kaseng na Kaseng Kemi, uba Marcus Martin ubari President jong ke Northern Region, uba Edelbat Nongrum ubari General Secretary ke Northern Region, uba Don Roykshar ubari Assistant General Secretary ke Northern Region, uba Sanbor Rapsang ubari President jong ke Maulai Circle, bat kiwe-kiwe kino yalam rengkat ru bat kitkhot jong ke Kaseng. Ha kene kasengi nakaliang jong kinong kitkam ki bah khamat jong ke Women's Wing kila ai da ke jingkran ke balengkot kum ka jing pediang ya ka lengkor ban sakri ya ka ri bat ka jaj ban reu da ka mansim ka bos ngokhya ya ka e ka shon jong ka jaj ban reu kine ki longkmi nakaleng ki jaka jong ka bri u hanyau trep kilawan poi ban bam smai bat shim ya ka jing pen scam ya ka jing long khot bapura jong ka ne ka seng hanyau trep National Youth Front lapen bam smai ya kine ki khot bathamai da uba sadon bla ubade u General Secretary ka seng sengkmi nakaliang kinong yalam bahakmat kane kaseng ha ka jing ai jingkran jongki kila ong ba kaseng kan om shong thaj bantre da ka monso bha klem kano ka jingyo henrei ka jingthmu bat ka jingthrang bahakmat e kalong na ka banta ka jingbit jingbyang bat ka jingbha jong ka jaj banreu jong ka bri un nyau trap ka jingthmu bat ka jingpen scam ya ka senat women's wing kalong kumshi banta ban rat dingkhong ya ka jingsniu ko bajuan lengba ki longkmi bat ki khun samla kan thei gari ki baju ailat yo mandari ban rong hapo ka jala lengba ka kam shong kha shongman ki nong yalam bat ki nong kitkam ki balathung bat pen scam ha ka ne kasngi ki kenthup ye kong beti jerwa kum i president i kong Orianda Kharkongor bat kong Victoria Marwen kum ki vice president ikong Priansi Bon Kharmuti kum i General Secretary, ikong Danila Misil kum i Joint Secretary, ikong Wansuk Lengdo kum i Treasurer, bat ki khat pharangut kiweipat ki belong kidkhot jong ka Executive Member jong ka HNYF Women's Wing Central Body. HNYF ketika seng kepala don mentara dan ki apro sau klik, no? Dia kejenis nanti jongki. Nakaway kapor, kajing yakun ng nakaripat kajad benriw, tinggi kong kilong kumir, ngidar kita ka mensim, banyas no ilang pati, namarba, ngidar kita ka mensim, basir rahim mudo kata namarba, ka HNYF man berapor, kajukit, namanta, upor usam, kat mendaw kasyap, sibun kajing ngidung kilong kumir, ngidi bagi beriw kidon kata ka mensim, kabasir rahim, jadi nagada kelong keming ila isang mitin ila idon kawai garai pa ngin yang mencurlang panyas no hakan ikaseng bakajay bener jumi kam day man si shayo right na kapor sa kapor ngiday man lang kita kilong keming man karasyan yalang ikon sa pa ini di badan hamir bak ibang gat ko ikon pamna jumi ngiday man lang kataka kawai lam bakit may kita banang kiste kinang yada yalang ikon ikti bangin don syakman lam dia akan ko kayo siya ko dia kata opinam natin akan kaya ka stop akan no bijiglo kikun they way mo pursue position yabi iklong kumi they way mo pursue position yakiko but lompa they way mo pursue position yaki Mariamne Pagane ni kasi ko pagkapantam nanta kabrin yung trip nyusto. Mariamne skan kajingkan jigi hangaru on ka ngi ko ba ngiwan thau da kumbai da kumar ba kuno bangingit kamay pa na bunda bade. Ani kijing don jumpi kilong kumi they kit nom rem ko ba khaptam pag nom rem ko ba ngi kwa na rin pa. Nampak unang bakasan kaya katatli kisnam batatli ki isu bagi lale bakatatli ta ngilapangan nimpa unang kita rek no ha bajing trekan ko jigi kum ka etchen waya ngilong ki barentam nai ki barent bab ngilong ki basurentam nai ki basuren nai ngamo ngebi balada ka etchen waya ada ka jagnu jigi kan yutun
jumi jong ka rukom trekam patmai lembaga ni ka women's wing jong ka echoneya bat kerman iru ba kibun ki jinge kibun kidau kibun ki bentang kaba kaimang salang kaya bentuk haga ini bat ki kethai ki kena ngatrai daga jingdon daga ni ka women's wing kan khamla ban trekam ban penjanai yaga kam rede hakta ka cukum kita bentar bat ki diru marsni pareng bawa dari India kali bersuncia bersih kentup yang kali kasih jengkia kisim dekam kilong tak kawai karukom kisim nyutrap dungi tidak don negara ini kedustur benjit dan kelinong suncia masni pareng bawa kita kisim dekam kilaya saing yang kata bulir kabukiyong ke instrument of merger bateri India lagi banyak kusum melongo tanggawai dari jong dari India bawa kawai Hendrai kajai betul jungi limba kiri nong senjata jungi kinang sain ya ke instrument of accession hadu mentang limba katakan annex agreement haga annex agreement kabadai ka kernet jong ka instrument of accession kong pak sarkar India ladang yaso mengena dari India kadai bentuklar tang lain di pang kawai kata kalong bahkan pentang bahkan pisah kadai belum tujuh kalau kawai di India kabaan kaban senai surau kelintiran plane dari kam tu India kabalai kadai ka jingeda nang siap kompor di Bali kata dari kam tu India lain nang tak sarkar India kam don hok partikular ya kiai nan ka klau tap hadu bari ki gestur hadu ka kendo ko siap hadu mar ko kendo ka sarkar India kam don hok partikular hendrai benta lantu keladul ka sarkar India lingba kita forest act lingba minerals act lingba di environment impact assessment act keluar untuk saudara India. Kamu kata wanrak yang kita jingsiak kamera kejipen ken yang soskular kabakungka jaitum riu nilai hak cipor dan bu kendor kat yang riba jong dari India. Yang kita lakukan kayut. Kalau kalau nyigum kesang yang sekam badai tangkata ini kepala ban penjanai yang jinglah lut jongka rikasi India nyimya keren yang jinglah lut negeri India hendrai nyia keren nak jinglah lut nak jinglah kri seri jinglah kti pijak seri jongka sarkar India ban muslia lut ban tuklar lut nabu kata jinglong citizen ke jinglong nong song snong hadu ke kendau siap pat entar terter ku mengal keren kam mentar siap kata kali kenong kabang yang siap ni adem halo kata ki artiki dokumen dari kortsla ki bagi free no secara demi kita soyo to por ni ada pak jumpa ini Islam ke balada nalu Islam kendai kopra kendai terter hadu kisan Islam pemuncua ni ada ai ni jintong ke cinta wat siduk central government ka jawab kalawan kesaput ke state government ka central government kalau ada belum ya state government ban study ya kata di dokumen kaba kajai beliau kaya soy hendrai nitip syai ka state government ka district council kin nunut bang kata kata lala ni yang jeliu sakan nuru ni lap ki basyat ya kajai beliau kidai arti kawai ka state government kabar ka district council hoy kumbalalam khamat presiden jong ka northern region baong ba ni kran sibun ya kita kinong syun ngasai kran perasaan halang balong barobor nomor niat dari kamlang bagi gue semarang ngasih dong ni gue jadi nuyu niti uksui niti ukhar niti soyakan niti lu hendrai nyimpat itu unong sunjungi dari mana hendrai orang ni persiapan unong sunjungi kita ibor senjata kadar padon mentah nama kira alek kelat yang dulu kepala dan lupa kepajangan kepenyada yang kau lawai tu jadi pendiri mentah lagi yang keren kata kejing syakang keti doyong kejing syakang ke pomdim kejing syakang ke timau di siap kejing syakang lut kilang kamai gaji kakum kita di tribal rights kebangi nyong kadai kejing perken sekolah sarkar India yang kita dulu kebangi ladon dan lain-lain doyong menundai jong sarkar India kekau kaptap kamdai jong sarkar India baru ki kimdai jong sarkar India kadai jong jai kebrir kasyong hangi jai kebrir menang mentundun kam banri wal suma
Orang orang ni yang kata nama mentang ini kerana saya kayak kamti doyong yolik saya Supreme Court kata apa sedeli ke kampung dia sedeli balap apa yang sedeli kalau cahaya balap berhenti pada geli ulum senap biru ini kata ni ada di makmat ni mak udah di ulum senap biru ini nama boleh di dalam kamu MP yang selalu ini dalam por senap biru berkeposisi kalau MP cumi rugi miakran ni kebentar kepada ibunya keren. Ni keren yang pun usah. Kepada ibu ipat ke nomor jom kaya contohnya. Kum kesai ni yang sekarang. Bakum kesai peneriu. Ni dalam tangga ni hari. Berpilihan di selah kejap jumi. Lain nang ni nyimdal siapa ipat. Lalu ni baik hasor siapa turput. Lalu ni baik hak hapun siapa turput. Kenapa kata? Ladang yang keren yang diukur saham. Nyiladat kendo arut KMP. Let's say, hiu kum kilong demi kibala judon teng hikam alang. Bala judon teng hikam pul usah. Bila juga semua kita kita Chief Minister meeting pada Assam Meghalaya. Bila juga semua yang kata kita Chief Secretary meeting Assam Meghalaya. Henry, polisi katakan kalau polisi itu bahkan numpai itu itu. Nama kaan hak konstitusi yang dari India orang ban penkala yang orang teri, ban penkala yang penting. Jangan dulu jawa dongkam yang jing wanra yang katakan agenda apa Raja Sabha. Nilai kedua arut di Menteri Raja Sabha milik tenlah yang kata. Tegani ke Cibere Sokar Meghalaya menong inter chief secretary lalu inter chief minister meeting kali tangkap kami merekam lepas sudah. Baru ni MP meminta kepada Raja Sabha dalam sudah dia ini benar berada mintang yang kedua pada ibu. Berpersenu apa? Bah aku mungkin udah bangla yang ini kepat hapo kaying dorba Raja Sabha. Nama kaan kepat pun tak. Nak banyak lagi kata. Kecil penbaik amalan kesalahan tak muai. Kata kerja penting kepulauan bersokal Assam Meghalaya status quo kata nyelah orang kecil-kecil penting malam kaya ada umui kerja penting nilai najarong hak pendek supaya hukum kepala tahu atau constitution yang kepala itu undang balik nama kadang limit kadang jika king ini sempalan ini yaki haduman ini nyimdai kinong senai ke constitution kamsi tembor perkubur hanya bang senai kai Henry, hak kita kibrio kalau pun kubur constitution tu kimpen semua. Henry, kalau ni yang keren baik kali kenomrem, nanti kau betah jauh keseng, nanti kau betah jauh dari duit kau dari berpulsa, ni kau keseng, nyimsi masuk hai, nado malah seng ya keseng, hadu muntah. District Council kadon kubur, pantung siam, tung promosional, tung solusional, bak banwe. Hadu muntah pergi. Ya, kasensial trainee kepada ikan-ikan ketustur demi penceng lekai politik ke council nakawai kepor sakawai kepor. Wan pak tenuel long siim the way po mamelian. Tan masih sini wan pak sulami satu way pak. Nyuma kasensial trainee ikan-ikan ketustur demi balai lekai punya. Hagariti ketustur secara masih Nyim judang kita ki acting sigim dah kecil khasi de ban translate acting sigim gumut sigim le bele nyim judang henry one the district council bun ki acting sigim ya ki permanent sigim bala hawa roju tanggo tu sigim murim umya telun bagi district council banyak mantul naik kontraktor jong Assam when no you tung acting sigim no dong yang bangu wa munjur pada mantul Kerana dia kata yang belum siap, mereka kalau tuntak. Kaleng-kaleng kalau tuntak, kata kecil lekai. Kalau dalam kakak, bagi district council, kapan KCM yang laborius, tanah kadang kecil politik tu ni kum kaseng, ni lagi sami apa yang siap, pressure yang siap pada menteri setiap dia. Om boleh syah ini baik, katum kecil baik kerenti, bak kajung katum kerenti itu. Kalau sudah ada kaya siapa pula? Kita ini nomor kepada keseng kalau le, kepada hakim kita jom pasla
nama kadang tu ikan katakan yang keran di mana pentung bawa weng thau dak tin pare borong itip borong isir isorda kirang masnong jongi kibala pas ke English literature lagi kat thau dak tin pare kim sotho oleh district council ka pemon tak kiong bari pile amni opai kinikaan ke thau ne Henry ni gum kasing ni lapan kala hasil kan ni la sampai ba ni la lum ko ida baru bahe yang kili no sucia baru ati apa youth hostel apa lain para ni ada transfer dia tu bagi lapan bor yang so yang ada council bahkan perkemai yang tu kan nomor balai kong ha bagi kili no sucia ke bagi lajin tu kum dari tiga dustur kidai subordinate officer jong council subordinate officer kamu tidak pion kita sampai thana cleaner do district council kali kata kajing nata kata kiyo bende kai ka pun kajing tren jong jeng rio hatu kani kadai balabun balap kilo bende kai nado lo district council hadu state government tegi nomrem jong sang nilong ni khamlong bong kitin fareng fundamental long ni khamlong tenrai nimnya keren tang ini isu di penjelong nrengi terkan yang isu dengan phaidin syak khana pateng dengan phaidin history demi ban penbaik ya kalawai ban penbaik ya kalawai nyawiya ya wa ka stang om ban syak penbaik nak bang ida kata kan dengan urem ba kaseng demi beja